Not too far. Oh, good. Ang bata. Gotcha! 1, 2, ready? Gotcha! Where are you, D? D? Peekaboo! D? Peekaboo! Oh. D? Good morning. Good morning, D. Good morning. Ali, D. Boxing. Boxing ko, D. D? No. D? Dia siap lang. Alright. Again, D. Oh, bag. Cik D. Cik D. Uy, champion na. Hindi ako masalagi sa uni, ay. Ako, tanaw ko sa kumba pa ganina, guys. Kasi magkambang ako. D. Ame. Very noise. Cao, May, Ha, May. Ha! Dakpan. Huli ka. Gotcha! Peekaboo! Boxing. Boxing D. Aguray. Wow! Ano, dari ka? It's a prank! Wrong one, D. D, boxing D. Tingnan mo yung salita. Hindi ba pareha? It's a prank! Yay! Tik-tik! Kadugo bit boss. Kailangan na siya mag-eat. Oh, No, tanawa. di siya. Oh. Dili, gini, pwede yun. Di yun ko magawas ni nga niya kung suot yun. Oo. Oh. Ay, ato na tayo. Uy, garo rin ka. Kuan, maganda na, sa fine dining ko. Ah. Fine dining ba? And I was lost. Ganahan pa matatagkaon. Alam. Oh, nindot kay order mga beri na. And tonight, for every night, in my room. Ay, may kulapo din. Boss, I like those. Kuha kay boss. May kulapo din. Ay, tira mo. Sige. Dreaming in alone with you. Oh! Grabe, bugnawa ito, boss. Uy. Hello sa inyo lahat, mga tol. Let's go, boys. Kain kami, boys. Kain tayo, tol. Kain tayo, tol. Breakfast tayo, tol. Ubusin natin ang kanilang stock, tol. Di ba, tol? Sabi mo pa. Sobrang init dito sa isla, mga tol. Nice view. Diyan kami kakain. Ayun lang palata, boss, ha? Lingi loyo, boss. Ako, pwede. Di. Oh, no. Where's your other sleeper? Boss? Buko yan, boss? Coconut. Ate, what's that? Coconut. Coconut. Oh, thank you, baby. Nata dire ron. Ang atong plano ron. Ato na explore ang lugar. Okay. Nyaman. Ari tam gawas. Yang malibang Dili ayo, ari ba? Asang tuon kon, duwa-duwanan.
Dara, nadarin doa ang lid. Ara ta. Are. Batos. Yahuman igana dia. Unya nagtawag plano og makaara na ta. Okay, gilid. Okay. Ika sa leader. Ika sa leader mo kan back-upin mo siya sa. Okay, ko si leader boss. Di ko kabalong lead eh. Ikaw. Dili kay Bob leader. Ikaw sa lion. Ika sa liar ron. Okay, ilayin we. Gana Ilayin ba? Ilayin we. Ikaw rin liar. Tabang mo eh. Ilayin we. Are you going to swing? It's very hot. It's very. Di. Ay. Kapuyang blur. Di. Snacking di. Hala, uy mo, ilan na din i-take over ang ano no? Venezuela, Jud? Yan sa mga tal. 1:51 na nga pala ng hapon. Yan. Ako ay nakatulog. Sobrang sakit ng aking ulo ba. Yan. Papunta kami mag-snorkel. Sparkle. Anong trip natin ngayon, boss? Dele. The best time ever. This is the best day ever. Ang gagawin natin ngayon, boss? Snorkel. Snorkel. Okay. Boss. Kumusta tama na resort, boss? Isulog na din. Ano, Jay? Way shark dire, boss? What's Choy? What's Choy? Okay. Ano siya, Pichay? Pahigda? Galisod na Makati. Mga tol, tapos na nga pala kaming mag-snorkeling. Yan. After nag-ano kami, nag-swimming sa dagat tapos sa pool. Yan, tapos lalabas kami ng isla mga tol. Yan. Let's go. Arlo boy, the black boy. Ay, tumba na sa rin yung tangkugo, chuy. Saan punta tayo din? Saan punta natin, tol? Punta tayo sa Cebu. Cebu, punta tayo Cebu. One Cebu. Tayo ng bangka, guys. Tawid tayo ng dagat. Bakit tayo tatawid, tol? Bakit tayo tatawid, tol? Kain tol. Kain, tol. Gutom tayo tol. Gutom tayo, tol. Let's go. Let's go. Kita-kits mamaya. Kita kayo mamaya, tol? Sinabi mo pa. Sinabi mo pa, tol? Sinabi mo ba tol? Tara tol. Sinabi mo pa, tol? Bossing. Boss? Boss? Saan punta natin, boss? Saan punta natin, boss? Tahimik pero mapanganib yan. Yan yung tahimik pero mapanganib. Silent killer? Yan ba yung tinatawag na silent killer, boss? Oo naman. Utol yan eh. Mindset. Mindset. Anong step na yan tol? Step Backstep na naman, boss? Backstep na naman. Hindi na nag-step forward. Step back na naman. Di. What you doing, Di? Who? Di. Who? Who? Di. Good morning. Di. Di. Di.
D. Boss. D, can you say another highlights? Siya to, boss. Dito siya kay Mexico. Ako pa di nga bogo kag naungguan nga. Grabe pusing bossing. Pusing bossing. Lodi. Lodi cuy. Wah, pitik. Kuha kay ni Mong ko. Dito tarang mi. Ah. Be careful, okay? Siya pusing na ko, boss. Boss like a king, boss. No, it's not. I mean it, yeah. Hello. Mindset 101 man na, boss. Boss like a king. Tanaw dito. Ayaw, hangad gamay. Ay, pala dito tanaw. Tanaw dali gamay. Oh, the zombie's sleeping. Okay, good night, zombie. See you tomorrow morning. Oh no, the zombie's awake. Cool ba ang mga posing eh. So yan mga tol, nandito pa kami. Yan. Kasi meron daw kaming free cocktails each. Kaya hinihintay lang namin bago kami maglakbay. Lami kay tanawan gud pero ba. Lami mo, boss. Lami mo. Dili. Choy. Acting Choy. Naon sa siya Choy? Wala nga bata ay. Hoy. Acting Choy. Mga tol, nakagat ako na lang pinig. Ito yan. Lagyan ko na ng ice. Sana di lumaki. Lumobo. Sana all. Sana all. Boss, sana all, boss. Sana all, nakagat ka. La. Look at the view. A very nice view. Let's go. Ano na agad? Let's go. Boss. Di ba naran tayo payag, boss? Hindi, na payag nga lain na, say payag nga lain. Ah, lahi sa din ni boss. Kanan na ni. Ah, payag restaurant din eh. Yeah, asa na boss? Payag nga ni. What did he Not too far. Oh, good. Ikaw, boss. Ikit, boss. Uga kayong kamot eh. Ikit ba? One time ba? Paano mo? Pretty good, sir. Kan nagiging water. Pretty boy. Yeah? Oh, you want a photo of you? Oh no. One, two. Ay, dog man ako nga katugin mo soap. Sir, anytime? Katugin mo rag. Love na brand spray o spray na ka spray. Pero ako na spray nga mo rag. Spray sa ilo. I like them. Yeah, I'll order more. Ayan mga tol, kain na na. Boss? First bite, boss? Let's play ni. Bossing. First bite, boss? Guwapo pa? Gwapo mo. Tabang eh. Bicol Express mga tol. Another highlights. Good cheese. My best boy, good night. Ito, it's my boy. Ano boy? Ay, natin twins. My boy, my best boy. Hello boy. How about Tito Wins? Boy, come boy. How about Tito Wins, boy?